si Lalzuala hi mi zo pa tak sakap thei ve zet mai le ramba ngai na ve tak thina ni a kum sang kha zakwa somni pakwa khan Tlangpui khwa a lo piangin kum sang kha zakwa somria pathum khan pilaram moi nen in nein fapa panga le panu palian neya anu pui fanau tenen hiana thi mi thlingin Tlangpui a an cheng ani thing tlang pa ram batal ve tak ni ta fam chu ul bun silai nein Tlangpui khwa silai nei poi president ni na po kum som lai lo tel ve to nge ni pathian thil thon pek thiam na talen ro pui tak nein naw thar ro khoi le dam lo en kol dan chi sang thiam hle a Tlangpui doctor ti nan ko ve hial thina kho chung chang ni lo tren om khwa ti po inan ko phar na sa ve thin hle nge a anin ti ngai na sha to lo na chuan doctor te po an buai ve ram thawani thingtlang mi te ei zon na pui ber lo nei ei zong ve thawani a pahin theile fiam thudu tak kom nuam vet mai ani ramba le sapel nuam ti thei takani na in sang hi panga tang khan ri ruthar po in alo sim tam hi a asilai po mang to lavin alo tung tela thanim ngai takin nung chahum hal na konga ke pen chauta a sang mi som pakhat alo her chwa meu phei chuan mi zo pa ta na ro lu thling asilai to midang te en to na tan po tha sia in alai sen zong nen sorkara surrender ta nge ani silai license nei ngot surrender chu Dr. James Dow Khumale amah sia hi zo fa ti zinga chuan an la omani silai surrender na lekha a chuan hetiang hian in biaka ke si Lalzuala Tlangpui khwa hian asep malak na panga kumsang ni panga atanga nung chahum hal na ko ngari ruthar kalo nei no hian ka silai ngai hlut tak pi le po tanga kan ro lu hi nung cha ti hlum na na man le to lo turin Tlangpui YM shat pui na in katung pela Tlangpui YM bul tumin nung chahum hal na ko nga thei top chwa in ke kan pe na radu om tak po chwa thau mek zelani he ka silai hi mi thren khat ten sum tam takale min dil reng avangin sorkara surrender fel mai hi thabera ka sha ta wangin voin February ni kwa sang hi som pakhat hian he ka silai hi nung cha ti hlum na na man le to reng lo turin le midang te po in ril rutharan lo put ve theinan ramngo le nung chahum hal na ko nga pa ber environment and forest minister sa om tak pu h ro lunat ne na lom takin ka surrender hetianga thu del kil chung hian sorkara surrender pela amale heti lai environment and forest department minister pu h ro lunatin hingan zia nana asepin kan shat pui bokani kumsang ni panga khan tuilut ram chulawata nan neya kangwar hun lai vela tamin an thlam bula hian rol lai no pa ban rek tia bel tur hian buan khwar ve tlat naya he rol lai no pa hi tinalovin an lova chuan an om tir ve taringa anua phei chuan thlama hial po an ron cheng ve ta nge a hetiang hian kum khat vek chu an lova he rol no pa hi an lo chen pui ta ani mak ang reng tak mai chu hetian om ve chung hian sazu in bu reng an khoi lova sazu mu tu ra om lo thlama po sazu ek pakhat ma kan mulo ti ina soi ti nat le no bo tum lem lova chutia an om tir ve mai awang chuan chu rul lai nu pa po chuan no man ti ve a mihring te ta na mal som na thlen tu ni in sazu laka bu le thlai dang te ven sak ve in veng tu sipai rin om man ni ve ta reng mai ani chu nung cha ti chunga ngil nei na le lai nat na nei hi mal som na ro pui tak alo ni reng mai alo ni hetiang hian phak ang to kin nung ta hum hal na ko nga thei top chwa in ke pen chho tangar ngara Tlangpui po ASEP branch din thawin president ni na po tela athi ni thlengin he ni na hi sel nge ni kho chung le then om khwa mun ranga po phak ang to ka campaign te nein athei ang tok to kin ke pe na ra tha du om tak po achwana sa tak zetani
kan thian kan rong bol pui kan ngai em pusi Lalzuala Tlangpui phong ta chu ASEP chung kwa thin lai lungruk anang ngai mai le ASEP kung pui atliak ti lo rual ani lo keni ASEP member tele arong bol pui te big phei chuan he khovel akwal jin kong chhuah sana ahun min man zo san tamai hi asil hai thak kan ti in kan lunga chele maya abik takin nung cha te ta na ana thona le a impact na zong song Tlangpui le a che vel ngen tiang lungpho munzol le sial hok vel ate chuan tlangmoi ate ponise mi zong zong in an thiat khopin ram le nam tan mi hring damna le nung cha te damna na thok kopin ahun tha zong zong mang zong tu ania kan ngai kan ui hle don mai Nghilh ni a om lawang kan tap ani kan thian kan ngai ngoi pusi Lalzuala hi kan ngai don mange he khovela hian a mel mu tur om to lo ma se pian le thuariat noya chamang in zal san to ma se la a thu thung le a ram le nung cha te kana ana thona zong zong hi zofa lanu valrol te tana chona ro pui tak avani em kan thinlung chunga lo cham reng sela hei hian ra duam tak zofa te tan kan ram tan chua se kan pati em he athi na hi zofa te tan nung cha te tan kan ram tan mal som na lo ni mal se ti hi kan thinlung ena kan tom try na ani in abik takin pusi Lalzuala hi ami mal takin kanin mil em maya kanin po em maya ami kaudan po hi siamte ti han min an kaudeng khet thina kan pani hian soitur hi kan nga dun em thina hanin kom ni khwate po hian soitur hi akhat ema report tur hi mai soitur hi anei thina chu tiang bok chon keima ngei po hian soitur kan nga dun le ani hau huk chan chin te sajuk chan chin te ram sa chan chin kanan soi phei chuan ti hi kan top le thelo ani min ngai tu ema min mangai ema ema min mangai tu ruang po kan kil theilawa mol min liam san mai hi chu kan leina tin thei Nghilh hi har le maya athi ti khasia ta tang phei ka chuan ruam kil theilo mai la om ngai na ka hrelawa reru anna le kan ngai le don mai ama hi he khovela om to lo ma se thinlungin arong bol na hi theyang to ka chun zom se turin keile karong bol pui asepa ka member pui te chu kanin buatsaih thar zel don ani he thi na hian ra duam tak achua karingani pusi Lalzuala kan ngai zele kan ui zia hi ASEP chung kwa chuan entikama kan thei Nghilh ngai don lo ani ti hi ama ngai na tu le ui tu zong song ta sia ta na le ram fa te ta na po he thi na hian kongro sut takin mun kan thinlunga lu se ti ka bi
si Lalzuala Tlangpui khua Tlangpui le a che vel la te chuan nung cha ramngo hum han na konga sul chutu poimo tak Tlangpui a po ASEP branch din tu le tun thleng poa a thini thleng poa President atana kan man reng midang te tana nun hlan mi a hun tha le hun hlu zong te po hlan phal mi miro pui tak kan chan ta hi poi kan tia ASEP General Headquarters Aizawl chuan kan sun tak meu ani he a thina hi ASEP tan mai ni lo zoram tan po chan na sa tak atlingin ka hria a in pek na te ramngo le nung cha hum han na konga a in hlan na le a kepen thin na zong te kan ngai to chuan choi moi a phuang hian kan choi moi tok zo lova kan fak tok zo lova a thil ti ro pui tak te hi soisen ani lovani ani yang hi mizo pa jinga mitam tak anom lem lova talen ro pui tak adon te le a na thole a thil ti song te han en le chuan mitha alo lang non uara lunga ti lenga thinlung ati trak tak mewa kan sun tak meu ani amah mu turom to loma selangin henga thil ti le a na thoro pui tak te hian midang te thinlunga atharin thu soinon se ti hi kan du thu sam le kan tong trai na ania tun huna ama puala ASEP General Headquarters Aizawl in thlahna hun nung sunna hun nung ama puala kanan buatsaih ama mang thana thu soi angai tamai hi thinlung ana vonga om thiam po a har zo kani ana thole ama ba hlen chua tur om zong te hreng chungin ASEP chuan aniak nung zuya ama chop hlen chuak man lo te theito pa bo zuya hlen chuak turin theitop kan chuak zel don ani ti hi tun huna hian kan soi thar duwa apuala hun nung kan mana hian zana chibai kabuk thar le chea i thil ti le ina thoro pui tak te hi kan thinlunga anung renganga kan thei hil ngai lawang mangtha ti in thlanun le nam che